Ngiyayikhetha inkosi yasebuhleni bamaNazaretha. Amen. Bangcwele bekumnandi siguqe sonke noma bengifunda umthandazo bengifunda okubhalwe phansi. Bangcwele ngiyingane ke yala ekhaya ngiphuma lapha ya eNhlabisuthini. Kwakuthi uma kusesontweni njengoba kusesontweni ngihlehle njalo ngihlehlelele emumva ngoba ngibalekela le ndaba elapha phambi kwethu. Amen. Amen. Sake sahlangana la basithuma ubaba ukuthi kube khona ikomiti la ekhaya. Sasihlala nje la kunye nobaba ngibathi ngiyaqalaza ngala ngibona kuyingwevu, ngithi ngiyaqalaza ngala ngibone kuyingwevu bese ngihlehla njalo ngihlehlele emumva. Ngibaleka ngithi kuzongisiza lokho kodwa angiphunyulanga Bangcwele. Amen. Ngoba naku la ngiboshelwe khona manje. Amen. Lokho engiyikona ke Bangcwele kube umsebenzi wasekhaya ethempelini elisekhaya elingakaze libe nomshumayeli khona. Kuthe uma kusondela izinsuku zokuthi inkosi ize kwandeni bahlangane ekhaya bexoxa ngoba nazi Bangcwele ukuthi isikhathi esiningi ngihlezi ngila eGoli. Ngathi ngifikile khona ngolunye usuku kwaku-October onyakeni odlule bathi bacela nje umhlangano ngemva kwenkonzo yasemini. Safika ke sahlala ke uma sifika sihlala ke bakhuluma lo daba lolu bekhuluma bencikisela bathi bacela ngihlale nomhlambululi phambi kwebandla ngisondele nje kumhlambululi. Hawu ngakwenqaba lo ngathi khona impunga ethempeleni. Bathi bona cha senzela ukuthi umhlambululi azothuma wena. Ngathula ngabheka umhlambululi waphakama umhlambululi esasinaye ngalezo nsuku lezo wathi lokho abakukhulumayo vulakazi kukhulunywe yimina kubona. Ngicela ukuthi noma ikuphi noma kumuphi umhlangano lapho esobe sikhona uma kuthiwa kumenyeza abashumayeli ugijima uyoba indlebe yethu asikugcobi siyakuthuma nje ukuthi wenze lokho. Bangcwele ngangibona ukuthi kunetulu elithile elikhona ngabaleka ngadoja Bangcwele ngayiphikisa yonke lenkulumo leyo. Ngabuya ngahlala la eGoli cishe ngahlala nje u2 months wonke ugcwele ngingayi ekhaya. Uma ngifika ekhaya ngangifika ekushonini kwelanga noma ngifika ebusuku ngiqale ngisabathe la ngifike ngisabathe ekhaya ngifike ekhaya isabatha sedlulile ngigwema indlela yokuya ethempeleni. Kwaqhubeka ke Bangcwele angazi noma kuwukona kwami noma kuwucunuka yini kwaShembe ngoba abebathi mabethi bekhuluma nami ngithi mina ngiyasebenza eGoli. Kuhambe isikhathi ke yavaleka ke imbobo yomsebenzi. uShembe wavala lo msebenzi loyo. Ngabona manje ukuthi ke khona isinto esithi umvundlaze unqanda phambili. Ngabona ukuthi uma ngithi ngiyakuShembe ngiyocela umsebenzi uShembe uzongibuza okokuqala ukuthi lokhu akuthuma abantwana bakhe ukuthi bakhulume kumina ngikwalelani bona. Kuthe-ke uma sekufika ke insuku zase kuthi inkosi ifike kwandeni kwafika abagcotshwa ethempelini bathi ke bandla nikhethe bani basho bathi abagcotshwa sicela amagama akhe lokho nje kuphela sizokhuluma. Baphuma bangendlela bahamba. Sathi masilaphane kwandeni umhlangano usuvaliwe enkonzweni yantambama. Uma ngilungisa nje ngidumisa imoto ngoba kwakwanda kakhulu bazokhumbula ababekade bayile kwandeni kuvala umhlangano. Ngidumisa imoto ngiphuthuma ukuthatha ingane ngiyiphuthumise ekhaya. Ngenzela ukuthi ngizobuya ekseni senyemgidini. Kwathi kusesenjalo kwangena ingcingo ngapha nangapha kwathi uyafuneka ethempelini. Ngabathi ngizama ukugwema ngabona ukuthi emzimeni esengibhekene nabo manje uShembe uyokwehlisa okungaphezulu kwalokho
uma nginqaba. Ngathi mangifika ethempelini lasekwandeni uma ngiqhamuka bathi abafundisi ubani ngazisho bathi ubizo waba ubesibili kubashumayeli ubusonke lesikhathi ngaxolisa ngasholeza nami ngendlela ngasholeza ngayo kwathiwa ke hlala la naba abanye abashumayeli ngafika kanjalo ke bangcwele kule ndawo le enguyona ngithi angikuchaze lokho ngoba bengihlezi njalo phakathi kwenhlalisuthi nginamanqoko nje amahle hlala lapha yangemumva uma kuthiwa inkonzo isiphumile kusukume mina kuqala kodwa ke uShembe ngoba ukulanda kude akubeke la ngangithi ngizophunyula uma ngenza njalo kanti ekhaya bathulile babheka ngeke ngathi ngikhuluma nomunye komgcotsho ekhaya ngithi baba ngicela ukubuza ukuthi kuyaye kwenziwe yini nimbona kanjani umuntu ofanelwe le nto le wathi cha uma uhlonipha ulukhuthalela ikhaya lakini wagcina usula ngabe sengithi kuyeke usho ukuthi nje uma ngangithi kuphambuka nje kancane ningabe seniyangthethelela nikhethe omunye wathi uzungakucabangi lokho akusizi kwenzeka umuntu usukukhombile amen Amen. ngithi ke bangcwele ngoba abanye basale ekuthenini hawu kuthiwa inkosi ayigcobe kwenzeke kanjani uvulakazi ohlala phambi kwethu manje ngizama ukunihlangabeza bangcwele amen Amen. ngizocela ke ukuthi ke inkosi unyazi lwezulu lingiphe amazwi ngesihlabelelo u147 Zulu Zulu Lazala Lezabe Lezagala Shabe Shabe Nem Shabe Niwo Lazala
Zaniwe,
Kancane nje bangcwele kunemoto ine number plate FB 24 VC GP bathi imekabi umnikazi akayo dedisa la ingakhona amen. Bangcwele uma sihlabelela la bengithandaza Amen. bengithandaza ngicela kushemba ukuthi ke engizokukhuluma phambi kwenu noma phakathi kwenu kunganihlubuli kodwa kunisendeze nize ngamandla kushembe amen. Amen. Nongakayimbathi lengubo emhlophe obekade esathi usabheka usalandela kodwa ngamazwi engizowakhuluma phambi kwenu bangcwele amsondeza amenza ukuthi aguqe akhethe inkosi yasekuhleli bamaNazaretha amen. Bangcwele ngimncane kakhulu kuyaye kusukume ingwevu obaba abavangeli abafundisi nabashumayeli abadala bathi ngimncane kule ndawo ngicela amazwi enkosini mina ke akubalwa nokuncane ngutakalana uqobo lwakhe ngicela ke bangcwele ningibekezelele lapho ngiyothi ngiyakhuluma khona ngoba anginako nobuciko bokukhuluma kahle anginabo lobunono bokukhuluma kahle kodwa ngicela ukuthi ke emazweni engiwakhuluma nithathe lokho kuyoniphilisa bangcwele amen. Bangcwele kwakuwunyaka ka-2003 uma ngibona lokho kukholwa lokho ngithi angiqale lapho ngoba kubalulekile ukuthi sikwazi ukuthi uze ube la uvelaphi
Amen. umbone kanjani wena uShem ukuthi uNkulunkulu amen ngalandela abangcwele ngangifike enkonzweni yasekuseni ngifike ngihlale la ngilalela inkonzo iphuma inkonzo ngihambe ngoba kwakuyisabatha hambe ngiyobukela ibhola emini ngangifika njalo ngeenkonzo zasekuseni sekuyenzeka-ke bangcwele ngolunye usuku ngilokhu ngivakasha la ngicela ukuhlehla kancane ngemumva ngaphambi kokuba bangcwele ngibona uShembe ngaphambi kokuba ngiyidala amathambo ngize la ekholweni kwaseNazaretha ngangiseyinkolweni nami owawuthi uma ufikile uzwa kuyisonto kuhlatshelelo la ufike ungene bakhuluma enye indaba ufike ungene kwenye indawo bakhuluma enye indawo ufike ungene kwenye indawo bakhuluma enye indaba kwabe sekungihlupha lokho ngathi mina ayi bakhuluma into eningi bonke labantu kodwa bonke bathi bayakuJesu kodwa kuningi lokho abakhulumayo abanye bathi asiye asilahle okhokho bethu silandele uJesu engakaze ngambona nokumbona ekhaya ubaba umile nesagilo uthi la ekhaya sigcina usiko ngizenza njani lento le ngoba ngangibona ngase ngifike ezingeni lokuthi nami ngoba bangcwele kukhona indaba kanje kukhona ukuthi ungene la kulokukhola lokho noma kungena abazali bese nawe uzalelwa la ngaphakathi enkolweni baye bathi ke obaba bethu abaphambili bathi kubalekile ukuthi uthi uma ufika lapha ya ku16 bese nawe wena mntwana ozalelwe kuyo lonkolo le uphakamisa isandla uthi uyayikhetha inkosi yasebuhleni bamaNazaretha amen Amen. uhamba ubhabhadiso uthole ithikithi lakho ngoba lokho uyobe usuyithathela nawe inkolo amen ungakholelwa abazali manje ke eMaNazaretha nakimi kwakunjalo ekhaya ngazalwa nje ekhaya kukhonzwa iYoni ngakhula nje kuloko kukhonze iYoni ngolunye usuku ngabuza ubaba ngathi baba ngicela ukubuza okhokho noJesu kuhlanganaphi wathula ubaba wangibuka wathi lalelana okhokho bakho yibona abakhanyisa isibani sakho sokuthi uyofika kuNkulunkulu amen Amen. yangithokozisa leyo mpendulo leyo kodwa la ngangihamba khona ngangizwa bethi manje okhokho ayisetshenziswa indaba yabo kulandelwa nje uJesu kuphela ngahlala eMaNazaretha ngoba kubalekile ngisho usuyiNazaretha uma kuthiwa xoxa indaba ethile kubalekile ukuthi wena siqu sakho Nhlasuthi Jamengweni Nkosazana wena siqu sakho uyithathele isinqumo ukuthi cha lokho ngiyakuzwa kodwa lokho angikuzwa kahle ungavumi ngoba ubona umunye umuntu evuma bese nawe uthi yavuma ngenza njalo eMaNazaretha ngayihlola kwangithatha iminyaka ngagcina ukusonta ngo2000 ukuya enkonzweni nenkonzo ekwakuyinkonzo yasekhaya ngagcina ngo2000 ngonyaka ka2003 ngezwa abaseNazaretha bekhuluma ulimi oluthi alifanane nalolu olukhulunywa ubaba ekhaya yize kuba bengekho kule nkolo lena bangcwele kwaba isikhathi impela ngihlezi iminyaka emithathu ngathi mina ngifisa ukuthi ke uma ngake ngicela ukukhuluma nawe uvakashile uma ngake kwenzeke kufe umuntu afe lo muntu baqinisekise nasemakhazeni ukuthi akasekho lo muntu sihambile emhlabeni athi sifile lo muntu lo bese evuka akhuluma ukuthi manje ubonini lapha ekuwa khona ngathi mina ngiyolandela leyo nkolo leyo mangake kufe umuntu bese evuka esho ukuthi manje ubonini lapho kade khona mhlawumbe lowo muntu loyo ngoba yena uyobe sekabe neso lokubona ngaliya lapho kuyiwa khona uyokhona ukuthi angihlangabeze ngibone ukuthi cha uma kukhulunywa kanje einkonzweni abasho khona uma kukhulunywa kanje ubaba ekhuluma kanje usho kona amen ngangilokhu ngiza-ke sengiphindela lapha emumva-ke ngangilokhu ngiza-ke bangcwele ngivakasha la le ndaba ngicishe ngiyayiphinde okwesibili kodwa-ke ngaye ngayikhuluma ngilapha yakoNhlanhlathuthi namhlanje ngoba ngiphumela obala
uShembo ngibeke obala ngithi angiyiphinde ngoba isisekelo saloko kuhamba kwami ngize ngifike la. Amen. Amen. Ngafika ngangilokufika ke inkonzo zasekuseni inkonzo yasemini ngiphume ngihambe ngiyobukela ibhola kulokhu kwenzeka nje kanjalo ngakayikhetha inkosi ngathenga isihlabelelo ngathenga iBhayibheli konke nganginako zazize zingibuza insizwa ngikhumbula insizwa zakudala sasinazo la ethempelini inhlansuthi yakwaThungo kwakhona nenhlansuthi yakwamlaba zazikhona lapha yana zingigqugquza zithi kahle khetha inkosi wona konke phela usuyiNazaretha obheka usuyeke nentshebe nekhanda usaligundi. Amen. Abahlangabeza bahle sibahlangabeze kahle maNazaretha abantu abafika bazovakasha la ngoba beze kushembe kusasa siyodakulwa yibona sebasikhumbuza ukuthi cha wena uzokwane ngifikayo la wathi akhanjwa kanje. Amen. Nami ngaba nabo maNazaretha abahlangabeza bahle mangifika kulokukholwa ngiyamkhumbula nje ubaba uDube wakwangikhombisa enye into engeke ngiyikhulume maNazaretha kube siyinhlanhluthi odwa ngabe ngiyayikhuluma ngathi baba uDube hayi ngeke ngimbathe ukuthi mina wathi wenza njalo mina cha ngeke hayi okwakho nje lo wedwa baba umhlangabeza umuhle. Amen. Amen. Kwaba khona insizwa kaMthembu ngiyajabula kule insuku lezi sekhona ilaphi idayisa lapha ngaphandle yahamba nami yazofika nami ekhaya ngingakwazi ukuhlabelela ukufunda umthandazo kavuka nathi nomthandazo ukalala nathi bangcwele ngikhuluma le ndaba le ngikhuluma ngendaba yokulanda kwami ngize ngibe la angikhuluma kwami kodwa ngikhuluma ngothando laShembe alibonisa kumina. Amen. Amen. Abahlangabeza bahle nathi uma sisibethele ingubo emhlophe sengathi singaba ngabahlangabeza bahle singabatshela abantu okungekona abangcwele. Umuntu uma efika kule nkolo le simkhumbuza ukuthi uyabona manje ngoba siyasibagqugquzele phela ongayimbethe ngoba mhlophe ukuthi phakama uzokhetha inkosi phakama usho kanje umphindele umhlebele aphakama umuntu akhethe inkosi kanjalo. Mtsheleke phela futhi ukuthi ke awukakabi Nazaretha usayikhethile nje inkosi kusalengisiwe lokho. Hamba ke manje uyothola isifungo sobuNazaretha ukuthi ube yiNazaretha hamba uyobhabhadiswa. Ngiyathemba maNazaretha ukuthi ngoba sibethe ingubo emhlophe abekho abangabhabhadisiwe phakathi kwethu. Uma bekhona abangabhabhadisiwe phakathi kwethu ngiyacela maNazaretha inkosi mayiphume entabazwe siyezwa ngandlebe enye izwa ngakaphumi kodwa siyezwa ngandlebe enye ukuthi izoya eMnambithi. Ngicela ukuthi siphumeni ngobuningi bethu thina esingabhabhadisiwe siyeni khona. Ubaba uMapholoba nje umeqala ebiza esho inani lebhasi ukuthi ibhasi izoba emalini kuqale kugcwale nina kuqala bangcwele. Amen. Amen. Khona sizoba nethikithi. Uma uNazaretha uba nethikithi ube nebhulu ka23 ube nebhulu ka25 ube nebhulu ka14. Uma ungenako lokho kubili awukakabi Nazaretha kahle hamba kuyoba iNazaretha eliphelele. Amen. Ngizama ukunihlangabeza njalo bangcwele abangakayigcoki ingubo emhlophe nabaceda ukugcoka ingubo emhlophe. Amen. Bangcwele kwathi ke ngolinye ke isabatha ngafika sengifikile khona la ekhaya ngihlala nje lapha ngemuva ngiyimbathela impahla zami ngoba ngangakabi Nazaretha kwenzeka bamemezela ubaba ngemva kwenkonzo yasemini ngahlala kwaze kwaba inkonzo yasemini bamemezela ubaba bathi ke cha lana maNazaretha nilungisele evikini elizayo njengoba bekumenyezelwa nje ekseni kuthiwa manje evikini elizayo kuzobe kunomshado endaweni athile. Bamemezela ke nangalolo suku lolo bathi manje kunomncwabo osendaweni yaseMsinga kunenkosazane yakhona uhlengiwe Madlala uMangaphosisi umsebenzi wakhe wokumphelekezela udlule emhlabeni abazali bakhe sisonta nabo la bangamaNazaretha kodwa yena ubengelona iNazaretha. Amen. Awu ngasilalela nje lesimemezelo lesi kwavalwa kwahanjwa. Ngeviki elizayo elilandelayo ngafika futhi enkonzweni yasekuseni ngalalela cha zazi enhle indaba ezasithulwa emzini kaNkulunkulu. Yaphuma inkonzo yasekuseni ngahlala inkonzweni yasemini bengiluleka abahlangabeza bahle sibe nabahlangabeza bahle bangcwele. Bengiluleka abahlangabeza bahle umuntu simlolonge bangcwele ngaphambi kokuba
azohlala kulo line lona kanjalo ahlale la azi ukuthi uhlezi kuphi. Amen. Amen. Zangilolonga insizwa zezulu bathi cha ekuseni ufikile yebo wasonta kodwa linda nenkonzo yasemini kunenkonzo enkulu kabi okumele uyilindele. Ngaze ngezona ngalelo langa lelo ukuthi inkonzo zala ekhaya zithathu, inkonzo yasekuseni, inkonzo yasemini nenkonzo yomgidi. Angazi ke bangcwele ngoba sithi singamaNazaretha sigcina isabatha, angazi noma siyayigcina zonke izinto zenkonzo lezo ngoba ukugcina isabatha ukugcina zonke lezo zinkonzo lezo zontathu. Amen. Amen. Ngahlala ke nangale mini lena kwaba inkonzo yasemini kwaqedwa kwabusiswa kwaqedwa thema sekuzomenyezela ukuthi sekuyaqala kuyanikelwa. Kwasukuma omunye wobaba behlezi la phambili wathi maNazaretha sinezivakashi namhlanje esinaso, sicela ukuthi sisinikeze ithuba sithi ukukhuluma phakathi kwethu. Amen. Kanti uShembe usefake ozankosi bokungibopha njengoba namhlanje angibophile ngazoba la. Ngathi uma ngihlezi sasukuma ke leso sivakashi leso sasingakabi baningi kangaka la ethempelini. Umuntu wayekhona ukuthi akhulume lapha emumva umuzwe. Yasukuma ke lentokazi yayimpofu kakhulu. Yasukuma yathi ngiyanibingelela maNazaretha. Savuma. Yabe siyasha athi maNazaretha mina ngilo obekumele ngabe namhlanje kuphuma imoto zomgcwaba. Ngangihlelile maNazaretha ngincikile esicishini senye insizwa. Ngathi ukuhlala kahle ngayithinta nalensizwa ukuzwa nje ukuthi angingedwanga yini la ngoba lo muntu ngathi ukhuluma nami ngedwa. Ngezwa kubophini wele wathi njengoba ningibona ngiphume emoshali. Wathi njengoba ningibona inwele zami bezino-ayisi, imhlathi yami ibino-ayisi. Bese ngishonile insuku ezine. Uthi uma ekhuluma, uma esaqala nje ukukhuluma ngithi mina, nansi lento engangikhuluma ngayo. Ngithi mina uma kungafa umuntu avuke akhuluma ukuthi ubonini, ngiyolandela leyo nkolo leyo. Amen. Ngalelo langa lelo maNazaretha uShemba bemema mina ukuthi ngibe yiNazaretha. Amen. Bangcwele kuloko ukukholwa lokho sithi sihlabelelo kodwala lolu kholo lolu lidwala elibushelelezi. Into kuma ibushelelezi usukungeke ufike ume nje kuyo uma uzimelele kungabi yikho okwenzeka kuwena. Usukuzofika ushelele. Amen. Amen. Bangcwele kwakulanda mina. Nami ngicela ukunihlangabeza bangcwele ukuthi thina sesineminyakana sambatha lengubo emhlophe. Isici engisenza izolo sifike sicime konke lokho sengikwenzile iminyaka. Kukhona abaye bakhuluma bathi kubi uqala kahle ugcine kabi. Bathi kuhle uqala kabi ugcine kahle. Ngoba ugcine kahle uzombona uShembe. Amen. Kodwa uma ugcine kabi angeke ngahlulele ngoba ngiyemehlulele. Kwazi uShembe ukuthi kuzoba kanjani kuwe. Ngihlezi nginalowo mthandazo loyo. Nami ngiyanikhulekisa bangcwele ukuthi sengathi singagcina kahle. Khona uma ukhulumile ekuseni wathi maNazaretha ngicela ukuthi ningikhulekise uma ngidlule emhlabeni ngidlulele kuSheba. Ave kubalekile lokho bangcwele. Ave kubalekile ngagijima isivinini esingababaza wonke umuntu, sibatshaze wonke umuntu noma izwe lonke. Kodwa ngomhla wokuphela okubalekile ukuthi ngomhla wokuphela ngiyaphi. Uthi ke usisi lo uma ekhuluma uthi ngithe okwenzakele lokho ngangisemsebenzini ngabuya ngagula ngahlaselwa isifuba ngihluleka ukuphefumula ngiphethwe nayo ikhanda ngalala
ngatshela udadewethu ukuthi akahamba yofonela i-ambulance ngoba ngangizwa sengasaphefumuleki. Uthi mina ngazigcina leso sikhathi leso, angazi ukuthi kwenzakalani ngemva kwalokho. Uthi-ke kodwa-ke kuthe kusese kanjalo kuhamba isikhashana, angazi kwenzakalani, kodwa ngathi ngazibona ngihamba endaweni elinganayo yonke indawo eyi-11. Ngihamba kule ndawo lena. Uma ngihamba la kule ndawo lena ngabona iy'ngane ey'ncane engiyikhumbulayo. Ngiyakhumbula ukuthi lo mntwana lo kwakuwumntwana kithi omncane, kodwa sewadlula emhlabeni. Hawu, nangu uyaphila, usekhulile usengaka. Hawu, naba nabodadewethu abadlulayo emhlabeni basemndenini. Hawu, naba nabosibani, naba nabafowethu. Uthi zaziza ley'ngane zingihlangabeza zigijima nami. Uthi nami waqaqeka ey'nyaweni, ngagijima nazo, sijabule. Bathi woza, sizwile ukuthi uyeza, woza bathe sizokuhlangabeza. Uthi ngahamba. Uthi ngathi ngisagijima kanjalo, angazi yini yathi angibheke emuva. Uma ngibheke emuva ngijikisa ikhanda ngithi ngabona omunye ubaba eza kancane ngilande, kwangakhathalekile ukuthi sigijima kangakanani siyile ingane, mina kunye nale ngane lezi. Kodwa lo baba lona abesifica kunjalo, ehamba kancane kanjalo. Amen. Amen. Uthi weza lo baba, uthi kwangiphatha kabi ukuthi kazi lo baba uzothini angasifici. Uthi ngagijima kakhulu, ngigijima ney'ngane zakithi sijabule kukuhle. Uthi sagijima ibanga ihlaza le ndawo. Uthi ngathi mangibheka phambili kanjena ngabona intaba. Hawu, mangibheka le ntaba lena iyafanana nentaba le eyamaNazaretha, kwakuseseyinhlangakazi leso sikhathi, iKhenani ngaleso sikhathi kwakuseseyinhlangakazi. Amen. Amen. Uthi ngagijima ngithe uma ngifika ngabona bewela komunye umfula. Uma bewela kulowo mfula loyo bawelela ngaphesheya. Bathi uma bebona lo baba lona babese bebheka phansi bethula. Uma ngiphosa amehlo ngaphesheya ngabona ogogo bami engibaziyo, abomndeni, ngabona obaba bami engibaziyo, abomndeni nokhokho bevunule bengaleya ngaphesheya komfula. Ubone ukuthi baloku bangibuka nje, bangibuka ngokungitshontsha ukuthi nako ngiyeza, kodwa khona lo abambonayo ongilandela ngemumva. Asize isize Nkosi uthi wasondela lo baba, ngathi uma ngithi ngibeka unyawo kulawo manzi abendlula lapho, kunetshe nje lalivelile. Uma ngithi ngiyobeka inyawo lami phezu kwetshe, ngaze lo baba ethi ngemva kwami. Uthi ngazama ukungamnaki, kodwa kwaba nzima ukuthi ngingamnaki. Ngajikisa ikhanda ngambheka, wathi kwathi ungasanyatheli lapho. Wathi lo baba, uyazi ukuthi ufike kanjani la? Uthi lo mama, uthi lo dadewethu lo, cha angazi baba. Uthi ngaphakathi ngaba nokuzindla kokuthi ngifike kanjani bese ngasena ndaba, ngoba kumnandi la ngikhona, kumnandi futhi lapho engiya khona engibheke khona. Uthi maNazaretha waqhubeka lo baba, wathi-ke awubheke la ngemva kwakho. Uthi ngathi mangijikisa ikhanda ngibheka kanjena ngemva kwami, kwavela iskrini esikhulu. Ngokucabanga kwami ngasilinganisa neskrini lesi ezivamise ukuba khona ebuhleni uma kuvalwa umhlangano kaJulayi, nasibona leskrini esikhulu. Uthi kwavela umabonakude onjalo. Uthi ngathi uma ngibheka lapho ngabona uma engisebenza naye ehamba eya komunye uma owayemethe ezinye izembatho. Uma efika kuloma wafika waguqa, ngibuka njalo ngilonke ubheke lapha kule screen. Uma efika eguqa kule screen, lo ma lona ufika ukhipha imali uyibeka phansi, baguqile babhekene nalo mama. Lo mama loyo athathe into eyinsiza emnyama ayigoqe ngephepha ibe uround,
bese iphosa iginqikele kulo mama lo engisebenza naye ayithathe ayifake ebeleni. Uthi ngisabhekile kanjalo kwabe sekuyandlula lokho kwavela olunye ihlangothi futhi ke khona lapha escreenini leso kwavela mina ngisemsebenzini nalo mama lo ngisebenza naye kwase kuyisikhathi sedina ukuthi manje siye ekhefini siyodla kwase kusondela leso sikhathi leso wathi lo ma yazi ihlengiwe ngiyahamba ngisothenga ukudla ngikuphatheleni athi nayi uma ungangiphathela nje ama-chips mayo yobe ngisiza lada futhi ungakhathazeki uzothengelwa yimina. Bangcwele inkosi ilanga yake yasiyala abaphambili kwethu yake yasiyala ukuthi uma uyiNazaretha alihambi lidla noma yini alihambi lidla noma ngabe yini eNazaretha yake yasiyala inkosi ikhuluma lokho ngangingekho-ke bakhona abebakhona kodwa nami sengiyiNazaretha ngikhuluma ungathi ngangikhona ngoba le ndaba inkosi ayikhuluma ngayo sikuyo. Amen. Amen. Uyasuka-ke uyahamba kumama uyothenga. Uma eyothenga ulokuvela lapha nakule screen. Uma uyothenga uthatha ukhipha into ethile la ebeleni kuyena. Oh uyalibona ile phepha leliyana eligoqiwe uma ukhipha lensizi uyathatha uvula ama-chips lawa uvuvuzela phezu kwawo uyavala kahle. Uma eqeda lapho useyombiza kushaya isikhathi sekhefu-ke sebahamba-ke bayodla. Kwathi uma sekunjalo ithi usisi lona udade kwathi uma kusuka lapho wazibona efike kudla lokudla wazibona ekhala ngazo zonke izinto azikhumbulayo ukuthi ezaqala zamphatha kwashisa isifuba waphathwa ikhanda wazibona ehamba endlini kushaya isikhathi sokuthi bayashayisa bahamba endlini ehamba igule njalo. Uthi-ke kwathi ngalo mzuzu loyo kwabe siyacima iscreen. Uthi waba nomzindlo futhi ukuthi khona sekwenzekile konke kulungileke sengifikile lapha engikhona. Uthi-ke lo baba wathi-ke uyangazi mina? Wathi na cha angikwazi baba. Wathi uyawazi amaNazaretha? Wathi yebo ngiyawazi. Wathi imina umqalo waleli bandla lamaNazaretha. Wathi akukho okudlula kuzezulwini ngaphandle kwami. Uma ngavumile mina akuzilutho khona akudluli lutho la kumina kudlula ufanele ukuthi andlule. Mayibonge Nkosi. Bangcwele la ngangihlezi khona ngazama ukuyingcinza kwavele kwafanana ngazama ukuhlala ngitsheke ngabona ukuthi nalona umqondo wakhe namehlo akhe akuloya dade lo oxoxayo. uShembe wangibopha ngeyibopho zothando bagcwele. Amen. Ngavuma ngaphakathi ngathi le nkolo le iphelele. Amen. Uthi-ke usisi uyaqhubeka-ke lo baba uthi-ke lalela-ke ufike kanjalo-ke la wena-ke sakho-ke isikhathi sokuthi ube la asikakafiki uzophindela emhlabeni. Kunento engifuna ukuthi uyongenzela yona. Hamba uye emhlabeni utshela abantu uqale emaNazaretheni watshela ukuthi manje abagcine isabatha. Uhamba uye emhlabeni ubatshela abantu ukuthi abagcine isabatha eyiNazaretha engelona iNazaretha abagcine isabatha. Ubatshele futhi ukuthi bavunule. Mayibonge Nkosi. Amen. Ilowo mlayezo loyo engawuthola ngomuntu wayengasekho emhlabeni. Umuntu owayishona ngolwesihlanu waleli yavikwa phaphama ngolesine weviki lalandela okusho ukuthi wayeno 7 days wayeneviki engasekho emhlabeni. Amen. Ngashumayezeka kanjalo kwabuya kumina ukuthi kanti abantu bakwaShembe uma behlezi basuke behlezi endlini basuke balandela uNkulunkulu. Uma sila maNazaretha ithi inkosi ilanga maNazaretha nesibona ukuthi isikuphi la yayiphezulu entabeni yomhlangano athula maNazaretha. Ithi inkosi niyabona amaNazaretha uma singekho phakathi ezulwini mangabe njengoba sila uma ngehla into ehla phezulu ifike isigqibe sonke isilimaze sonke sife sonke la. Ithi inkosi akekho noyedwa oyoya esihogweni. Mayibonge Nkosi. Amen. Ithi uma singekho ngaphakathi ezulwini semnyango
uma singekho ngaphakathi ezulwini sisemnyango wasezulwini. Amen. 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 Bangcwele lo shembe esimlandelayo akadingi iBhayibheli ngoba iBhayibheli ngokwakhe. Amen. iBhayibheli likaShembe liwuwena. Khumbula ukuthi ufike kanjani la. Amen. Ngizothatha emavesi nambalwa. Ngiqale ke eBhayibhelini elanga lamalanga baningi abangaxoxa okuningi inkosi ilanga lamalanga. Noma ngihlehle kancane kumqali wendlela siyakhumbula ukuthi umqali wendlela wake wafika wamisa ulwandle bathi ulwandle amagagasi umqali wendlela esefikile ezobhabhadisa eze namaNazaretha ukuthi ezowabhabhadisa bathi amagagasi wonke yaphela indaba yamagagasi kwavele nje kwaba amanzi amile angafanana nawe damu noma angafanana nawo umfula kodwa amanzi amile wabhabhadiswa wasezulwini uma eqeda lapho waphuma wahamba mayibonke inkosi. Amen. Inkosi langa ngolunye usuku ifika emzini wasemakhosini iyavuka kusekuseni yahlala inkosi ithe uma isuka lapho ibiza omunye sengifunda ke iBhayibheli lasebuhleni bangcwele. Amen. Amen. Yahlala yabuza omunye umshumayeli yathi umshumayeli woza la ungilandele nefosholo. Wayilandela waqhamuka umshumayeli weza nefosholo ilandela inkosi yathi inkosi yimbala wagubha yathi inkosi imake wema uthe imaso lapha inkosi bathi yafika athatha umuno isandla yathi yadonsa unwele ekhanda yalifaka kulomgodi yathi mboza wamboza namhlanje bathi baye emakhosini kwamila isihlahla leso sikhathi lesisekhona namhlanje mayibonke inkosi. Amen. Hlanyelo bani ehlala ekhanda likaShembe bangcwele ngolunye usuku ngesikhathi kwakuyinkosi inyanga yezulu uShembe wesithathu kuthiwa inkosi yayilapha nemzini waseLinda uma yilapha nemzini waseLinda liyeza ibhasi kufika amaNazaretha efika ngamabhasi ke waqashile eMandiyeni kanjalo uma lifika ke ibhasi ke niyawazi kumzi waseLinda bangcwele ume endaweni engathi iyakhubukela kanje wona ungathi ungasezantsi uma ifika ke leli bhasi elenza izimanga lapho uShembe abonisa khona ukuthi uNkulunkulu futhi uma ifika ke ibhasi ifika iyema lapha yana bayehla bonke abantu ebhasini uma sebehlile abantu ebhasini liyehla nendiya lihamba liyosithela ngalelo chitha amanzi ayeza amaNazaretha afika angena ethempelini kuvala umhlangano inkosi iphakathi inkonzo iphakathi inkosi iyashumayela kanti indiya lapha nebhasini layo amabhriki uhandbrake awusebenzi kahle laqala ibhasi lehla kancane niyazi ke into eyimoto bangcwele uma iye endaweni eyihlala kanjena ivele igijime kakhulu kuze kube sengathi kuno driver phakathi iyehla kakhulu ibheke ethempelini la kugcwele khona njengoba nje sigcwele kanjani kube ngathiwa khona into eqhamuka ngapha noma qhamuka ibhasi kuyehlela kanje izongena la phakathi kwamaNazaretha kuthiwa amaNazaretha yayimile inkosi inyanga yezulu uvemvane olumabalabala ungalo zinda zilinganeza amaphekula amaNazaretha yayimile ishumayela into yasezulwini yathi mayiqhamuka ibhasi yayibona kuqala into yasezulwini ibhasi abantu behlezi njengoba sihlezi nje nathi sibheke nganeno yayibona kuqala ukuthi hey nayi ibhasi yabheka leli inkosi babuka abantu ukuthi hey nali ibhasi liyeza bathi uma becabanga ukusukuma yasuka inkosi yamaNazaretha yabamba itafula leli yayibambile yalijikisa lethi ibhasi la kanje yalijikisa lethi la kanje ibhasi yabe silibamba njalo itafula ishayela itafula. Amen. Ishayela itafula amaNazaretha landlula ibhasi landlula ngala laze lahamba lokuma lapha nezansi yile uNkulunkulu esimlandelayo yile uNkulunkulu osibizela namhlanje ukuthi sibe la yile uNkulunkulu owenza ukuthi ungabi kwenye indawo kodwa ube kule ndawo kuyona mayibonke inkosi. Amen. Bangcwele ngikhulumile ngasekuqaleni ngathi ngiyacela ukuthi ke ngikhulume ukuniphilisa kuyela ngasemaphethelweni mkhulu umsebenzi kaShembe siubonile uthi ngwendle yonkosazana ithenye insizwa eyayihamba iseduze kwenkosi uthingo lokubathiya uthi bathi bahamba ngelilanga bahamba nje emgwaqweni bahamba kunendawo okuthiwa umsaho
Umsahohe indawo la siyasisho njalo ngapha eMpumalanga, ngazi noma kuyafana na ke yini noma nakwezinye indawo ngoba njengoba sila somhlabuhlangene. Amen. Amen. Umgwaqo kuyayikuthi uma kunentaba kanjena njengale bhilidi bese bafika abelungu bashaya ngoDalmede bese kuvuleka ngaphakathi kanjena umgwaqo ukhona ukuqhubeka uye phambili. Ithi lensizwa ke bathi ke behamba nenkosi uthingo lokubathiya kushayela yona ithi yathi ihamba kanjalo yathi inkosi kusho uthingo lokubathiya lathi hamba kancane ima bamangala ngoba akunalutho ngala akunalutho akubonakali khona amagquma kanjalo njengoba ngisho ukuthi umgwaqo wondlula phakathi nendawo. Ithi inkosi awulentoza yehla awulunguze ngala eceleni khona uzokuthola ngala eceleni. Uthi lensizwa yayishaya imoto yafika yathola umuntu lapho elele ebheke phezulu egula elambile eyinqaba. Uma efika inkosi yalentoza wafika wakhulumayo inkosi yamnikeza isibusiso kuyaqhubeka izaqhubeka imoto zahamba. Uthi ngambona lapho ukuthi uShembe uNkulunkulu ngoba angazi uShembe ukuthi abembone nini. uShembe abembone nini lo muntu olele lapha ya ngoba ngangihamba nenkosi ngaphakathi emotweni ehamba inkosi. Amen. Amen. Unyazi lozulu webangcwele angazi ngithini bokuqala kumina kunolunye uphawu esithe masixoxa nabamathonsi ngathi uzongitshengisa lona manje kade ngigcinile kumqalaza lapha nanga esebenza kusho ukuthi ke sekela ngasemaphethelweni ke sengilesikhathi sakhe. Bangcwele silibonile unyazi lwezulu lufika luhlala esihlalweni mayibonga Nkosi. Silibonile uthingo lokubathiya lihlabelele isihlabelelo lithi sengishile sekwanele lwavalelisa uthingo lwaphindela ezulwini lalivela ikhona vele. Amen. Amen. Salibona unyazi lwezulu lufika lihlala esihlalweni. Bangcwele ngathi mina inkosi uma seyifikile isihlezi esihlalweni unyazi lwezulu ngikhumbula kahle kwakunguJuni ka-2011 inkosi entsha ibe izalwe laphana ngomhla ka-3 ku-April. Amen. Amen. Ngathi mina Nkosi yamakhosi ngicela intshumayelo ezoshumayeza mina iqale ngami ishumayeze ubaba nomama ishumayeze legceke lakithi okuzokwenzela ukuthi noma ngabe sekunjani size singaphazama kuwena Shembe. Amen. Amen. Ngolunye usuku ke ngibuya ethempeleni ngiyabuya ngiyahlala inkulumo yokugcina lengiyikhulumayo Bangcwele. Uma ngifika ekhaya ngithola sasibuye nje sabatheni ngiyafika ngivunule ngimpunga la embaleni kwakusino kunjeya ya ngithola umalumekazi uhlezi ekhaya ufikile nje ngalisabatha ngimthola uhlezi noma uhamba namakhosazana akhe amabili amantombazana nje umalume kaLoni Nazareth. Omunye uno-16 omunye wayeno-14 kulawo mantombazana akhe amabili lawo. Uma ifika umalumekazi ngifika ke ngiyababingelela ngiyabaxhawula ke. Uma ngibheka ingane hayi ngiyazibingelela hayi kuhle kumnandi. Uma ngibheka lenenye imungulile. Ukumungula ke ukuthatha into efana nesikhafu noma iduku uvale ngayo umlomo kanje. Umungulile ngiyabuza ngithi mina hawu yini uphethe umkhuhlane yini? Umalumekazi ngibona ukuthi ligwaze liyaphukela lo kumalumekazi athi malumekazi cha uyagula. Mina udadewethu phela lo ufike ngehlise le nto lesikhafu lesayimboze ngaso. Kwathi uma kwehla isikhafu maNazareth kwavela umlomo ume ngalolu hlobo ubheke eceleni. Ngiyabuza kumalumekazi kwenze njani umntwana abanjena ngoba ngiyacabanga ukuthi i-stroke phela into esha abantu abadala akukwazi ukuthi ingane ingashaya i-stroke. Uthi umalumekazi cha kuthiwa abadala kunjeya ya sesihambile kubantu sihambile ey'nyangeni sibuya kodokotela yonke indawo. Hey maNazareth akuhle umthembe uShembe. Amen. Nimthembe lo Shembe lo maNazareth. Amen. uShembe uyasetshenziswa. Usetshenziswa kanjani uShembe? Uma kufika umuntu egula sebenzisa uShembe kuwe. Amen. Uthi omunye umshumayeli uma sixoxa nje
esinayo insukwini uthi manje uShembe ungomunye uNkulunkulu owenza into engakaze zibe khona emhlabeni, ngoba uShembe uyena yedwa uNkulunkulu ukuthi uma kubhabhadiswa umuntu engene emanzini, uShembe ukhipha ingilosi yakhe yasezulwini ayinikeze loyo muntu loyo yambathe leyo ngilosi leyo. Ngeke ngathi ekucaleni bangcwele ongakabhabhadiswa kahamba uyobhabhadiswa azothola leyo ngilosi leyo, ngoba sizokuthola ushumayela ngento ongayazi. Hamba uyobhabhadiswa uzocisha uzothola lapho line ukuthi kuhamba kanjani. Mayibonge Nkosi. Bangcwele usho kanjalo umshumayeli uthi uShembe uyinqaba njengoba sila sonke le ngilosi kalala nathi novuka nathi, le ngilosi ka-12, le ngilosi ka-4 ekuseni kanjalo yile owayilanda emanzini. Uma ungabhabhadisiwe iyiphi ingilosi ezokukhokhela? Bangcwele ngathi ngikuleli gama-ke lokuthi uShembe yasetshenziswa, asimsebenziseni ngempela bangcwele, nathi bese siyamsebenzela. Amen. Ngathi uma ngiqeda ukukhuluma le ndaba leyo malumekazi, ngathi mina okay, ngiyazi Zulu kufike isikhathi ukuthi la ekhaya uyibonakalisa ukuthi uNkulunkulu. Ngabe sengikaranta maNazaretha ngathi-ke uyabona u-Andile le ntombazane leyo, ngathi we Andile, wathi yena yebo, wathi yebo bhuti, ngathi lalelani uyangibona njani lamalweni wami, wathi yena yebo, ngathi njani, wathi umbungu ungcolile bhuti, ngathi ngibuye ethempelini, kuyabanda ngibuye ethempelini bengihambe ngonyawo njengoba ungibona nje. Lalela-ke ngane kamalume, mingakhi iminyaka kunje bayabala 2-3 years kanjani. Ngithi mina okay, uyabona-ke la ufike khona, ufike kubantu abalandela uShembe unyazi lwezulu. Mayibonge Nkosi. Ngathi mina kusasa wena uzovuka, wena umlomo wakho usuqondile, kusasa uzokusifaka lesikhafu. Yema Nazaretha, angazi kwakungeneni la ekhanda lami, kwakuyi-2011 ngoJuni. Bangcwele uma unyazi singaliboni kahle, asokhuleka sicela unyazi lusondele kithi lusibonise ubuNkulunkulu balo, ngisho uma ngabe udidekile. Amen. Amen. Ngathi sengikhulumile ngaqeda ngasho kanjalo, ngathi ngizokwenza into elula. uShembe lesimbizayo thina simbiza manje ezemanje, ngathi-ke awuhambe dadewabo omdala, hamba uyokha amanzi ngale ngejeke ekhishini, weza umeza. Ngathi ngathumela ingane lethi isihlabelelo la, ngamtshengisa ifoto, ngathi ngibona noShembe lo, wathi yena yebo ngiyambona. Ngathi uzongena la manzini, uzophuza la manzi wena, kusasa ekuseni uzovuka uphila. Ngangihleli endlini lapho kukhona umalumekazi, uma bamathonza sekuyalonga khona manje ba, uma uthi wengane awuvule kancane ivolume lapho, uma ubona lento engiyikhulumayo, ngithi mina esethatha 3 years ukuthi ingalungi, ngithi mina izolunga ngakusasa. Ibo ingane sithandaze busisa amanzi lawo, ngimnikeze ngithi phuza la manzi lawo. Aphuza angawaqedi. Ngithi kulungile, kodwa kumele kusekusasa ubuwaqedile la manzi. Naye kuphele kanjalo, kushaya isikhathi sokuthi kuyolala kudliwe, kuyolalwa ntambama. Ebusuku kube isikhathi sika-12 sithandaze siqede, ngibuye ngingene engubeni ngilale. Uma usahleli nomalumekazi baxoxa umndeni uhlangene, hayi ngilale. Uma ngilele ngaboma 1 ekuseni, ukokode indodakazi yami ngithi ngena, uma engena uthi baba, uthi u-Andile umlomo wakhe uyadikisa. Hawu mangalo, umuntu umedikizelwa umlomo, manje mina ngena kuphi la udikizelwa umlomo wakhe? Hawu nangu umuntu, hawu mthuli. Ngikhumbule ukuthi ngithe mangiqeda nje, uma eqeda ukungitshela lokho ngingakamphenduli, ngikhumbule ukuthi ngithe kuzosa kusasa umlomo wakho usuqondile, ubambelele kulelo themba lelo. Ngathandaza ngilele maNazaretha, ngathi awe Shembe ngayidala inkinga, angazi bengenwe yini. Ngamphendula ngathi useyaqedile amanzi akhe asejekeni, wathi yebo akakawaqedi. Ngathi mtshela aphuze lawo manzi lawo, donsa umnyango ngemva kwakho uvale uhamba. Ngabe ngiphenduka ngilala ngibhekaleni. Ekuseni kwakunomngcwabo wawukhona nje endaweni, ngavuka ngaphuthuma khona.
uma ngibuya khona ngeyikhathi zasekuseni nje kwakungela kuma 11 to 12 ngingene ngifike ngipaka imoto ngasegalaji ngehle uma ngehla ngithanda nokuyikhulumela ke abaseduze kwami bayazi ngazi uhlale eyikhulumela nje ngithi mina ngimbona uhlezi yedwa lapha yakhona lento yenziwa amakhosazana bayazi leyo kucocisa amatsheni lawo noyenza kanje ubheke phansi ke uhleli lapha ni intombazane le ibheke phansi iyacocisa uma ngibheka akasifakanga isikhafu ubheke phansi angiboni kahle buso ngokuhlala ukukhuluma ke njalo ke futhi ke ngoba nokukhuluma nako kuvele kubophana sengikhuluma kakhulu ngithi mina ingane zikabhuti wakho sezikujwayela usenamahloni okumboza ubuso ngithe uma ngiqeda ukushodala lwangishayiva lwangithi khephe ngithe mina uzosa ese-right lo muntu ngabe sekunjalo yini njengoba sengikhulume kanje phela sengimthunukile uma ngabe akakabi njalo bangcwele ngashiya ibhuthi yemoto ivulekile ngaya kuye kancane ngathi shebe ngashaya yonke inhlobo yomthandazo ongahle ucabanga yabona nje makuthiwa ukhonjwe ngesibhamu kanjena umthandazo owenze lapho kugcine sekwehle lokungamele kwehle ngoba usungekho egumbini elifanele ukuthi kwehle lokho ngashaja nje umkhuleko nje ungathi ngiphile kokugcina ngalo mzuzu lo ngawushaya kancane lo mkhuleko uma ngifika kuyena ubheke phansi ngafika ngafaka isandla kanje ngaphansi la esilevini ngabeka esinye isandla phezu kwekhanda ngamphakamisa ngacimeza lo mkhuleko ngithi Nkosi yamakhosi uma ngabe ngongakenzeki ngawonke lo mzuzu lo ngicela ukuthi kwenzeke ngalo mzuzu lona ngathi Nkosi yamakhosi uma kungenzekanga lokho akuzukuhlekwa mina kuhlekwa wena Nkosi nyazi lezulu ngema la unyazini lezulu ngoba umqali wendlela siyazi umsebenzi womqali wendlela siyazi umsebenzi wenkosi ilanga lamalanga siyazi umsebenzi yothingo lokubathiya la ngase ngikhona ngase ngisekuthenini ngifisa unyazi lingitshengisa ubuNkulunkulu balo Amen. ngathi maNazaretha mangiliphakamisa ikhanda selikanjena uyabona mawucimezeni bese ubheka la inkopheni ngaphopola kancane ngapho angifuni abone ukuthi sengibhekile ampopola kancane uma ngimthinta ngiyamuzwa kodwa ukuthi lo muntu ngathi unokuhleka ngiyasho ngithi uyasho nje lo muntu ukuthi umuntu akashemba uvele wakhuluma amanga ngampopola kancane ngavula kancane amehlo ngivulela i-1 ngiphinde ngilivale ukuthi awungibhekile ngathi lona ngabheka uma ngibheka ngithi umlomo wangaphezulu uqondile ubutshekile izolo ngibheke wangezansi ubheke kancane nawo ngishayela isipikili somkhuleko bangcwele ushembu njalo ushembu yasetshenziswa ithi inkosi inyanga yezulu ngelinye ilanga ishumayela ithi maNazaretha nina niphiwa amandla okuphilisa abantu nina nonke niphiwa amandla ukuthi umuntu uma egula efike engena phakathi kwenu afike aphile okungakathandazwa nokuthandazwa ngoba niphiwa amandla nina mayibonge Nkosi ngamema lawo mandla lawo ngathi kodwa Nkosi nyazi lezulu ngifuna into engizokhuluma ngayo ngifuna into engizogaranta ngayo ngawe kwaya kancane ngavula amehlo ngiyachachazela mina ngathi mina ngiphethwe stroke namhlanje uma ngavula amehlo umlomo wangaphezulu uqondene nomlomo wangaphansi Amen. mayibonge Nkosi Amen. unyazi lezulu Amen. uNkulunkulu wabantu mayibonge Nkosi njengoba lena maNazaretha yazi uthingo lokubathiya lwalo uNkulunkulu baba senyavala baba uthingo lokubathiya lwalo uNkulunkulu maNazaretha sewuNkulunkulu futhi kodwa lalikufihla lokho lothi unyazi hayi maNazaretha uyabona manje ngenayo imali yokufika emhlanganweni wohamba uye ethempeleni lalapho osabatha khona nalapho ngiyoba khona mayibonge Nkosi indaba enkulu lezi maNazaretha sithandiwe sithande ushebe namhlanje ngikhuluma lezo ndaba lezi ukuthi unyazi labonisa uNkulunkulu kumina ngazalwa kabusha maNazaretha ngathi uma ngibambile lengane ngiyibheka kwehla inyembezi emehlweni ami ngezwa kungathi ekhanda kuhlezi uayisi ngawuzwa wehla njalo ayisi ufika la emweni yami yehla njalo yaze uyehla ngamaqakala eyofika naseyinzwaneni zami
ngazizwa ukuthi ngizelwe kabusha mayibonga Nkosi. Sengathi ke nathi ke mani Nazareth njengoba inkosi bishintsha ibhantshi ingena kushembe wesihlanu singazalwa kabusha sibe basha bangcwele mayibonga Nkosi. Emakhaya ke bani Nazareth sengivala emakhaya sinomsebenzi okumele siwenze. Sikhethe inkosi asibikanga emakhaya ukuthi sesikhethe inkosi. Asambeni sinemakhaya sifike sibike kwabadala ekhaya ukuthi sesikhethe inkosi. Siye kubashumayela abaseduzana kwasemakhaya basilayela ukuthi ke uma ubike ekhaya ukuthi wena usuyinazaretha hayi ukuthi ufake umnazaretha ekhaya ukuthi wena usuyinazaretha kwenziwa kanjani kube khona amalungu omndeni azoba khona ngoba kuyondlula umuntu emhlabeni emndenini kuyokwenziwa umsebenzi emndenini bakulindele ukuthi uyafika uthi wena awuzi ngoba uyinazaretha utshele bani ukuthi uyinazaretha bese bathi ke abantu ke asiyi kwaShembe uShembe ufika jika abantu babe yenye into kanti uShembe akakushongo lokho ngoba silaba ngcwele ngoba sihlezi la kumele sihambe semakhaya sifike sisho komkhulu sithi bomkhulu sifike sikhulume emsamo sithi bomkhulu bokhokho lokho nisithume kona lokho ningithume kona ukuthi ngiyoba iNazaretha ngingcinele isabatha sengihambile ngafika ngayikhetha inkosi ngahamba ngayobhabhadiswa sengibuyile ke sengiyinazaretha ngicela ukunigcinela isabatha ngiyanithembisa bomkhulu ukuthi angize ukubasa umlilo ngesabatha ngiyanithembisa bomkhulu ukuthi angize ukungcwaba ngesabatha ngiyanithembisa bomkhulu ukuthi angizi ukuba semsebenzini owenziwe ngesabatha mayibonga Nkosi umndeni ukuzo lokho kukhuluma lokho khona uShembe ezomukelwa kahle umndeni ngoba kwesikhathi sayisiphenduke sibe intandane kulokukholwa lokho ngoba uma sifike emakhaya sifika kuthina sinjani sesingcwele kunabazali bethu uNkulunkulu akakufuni lokho abagcwele noma inkosazana kuwena wedwa osontayo ekhaya yazi ukuthi akukona kwakho ukukholwa kobuNazaretha njengoba ngilaba ngcwele akukona kwami okwabo khokho noShembe mina ngoba ngithulusi lokhokho okwenzakalayo kumele ngubike kokhokho ngubike kuShembe ngubike kuShembe ngubike kokhokho injalo nje le ndaba nomndeni ophilayo semhlabeni ngubikele ngoma wenza njalo bobona okusha kuwe ukuthi usibani banakayenza into engasitshelile thina inkosi kusenikuzwile amen ngizobuyisela kubaba sizovala ngesihlabelelo seshumi inkosi busukhwama ebandla Munye